Zdravo drugari. Obično kad spomenemo miša, onda nam to izaziva neki strah i neku nelagodu. A da bi mi te predrasude nekako razbili, mi ćemo danas uz pomoć role koja nam je ostala od toalet papira i različitih boja kolaž papira napraviti jednu malu porodicu razigranih miševa. Kao što sam rekla, znači treba nam rola papira. Uzet ćemo plavu da mu napravimo jedan kaputić. Nju ćemo izrezati u obliku pravougaonika. Recimo ovako, mislim da će nam biti dovoljno za kaputić našeg miša. Izrezat ćemo trakice, na primjer od ovog srebrnog kolaž papira. Vi ako nemate kolaž papir, možete iskoristiti neki papir u boji ili papir iz časopisa koji ćete zalijepiti na obični bijeli papir i tako napraviti kaputić za našeg miša ili mišicu. Mi ćemo ovako njemu napraviti kao neki mornarski sa rugama. Tako da ćemo ove trakice zalijepiti. Ovako. Pa onda zalijepit ćemo još jednu. Ćemo to malo pritisnuti. Ako imamo ove krajeve, to ćemo odrezati. Tako. I onda ćemo traku odvojiti. Ili ćete vi zalijepiti ljepnom za papir. Tako, to ćemo malo pritisnuti. I dobili smo kaputić. Napravit ćemo mu njušku. Evo ovako ćemo je nacrtati. Ovako. Pa ćemo to uraditi. Evo vidite, ovako ćete napraviti njušku. Tu smo zduplali papir. Onda ćemo to izrezati da nam bude jednaka i sa jedne i sa druge strane. Ovako. Nacrtat ćemo isto sa druge strane nos. Tačkice gdje mu dođu brkovi. Onda ćemo ovo otvoriti i ovdje na vrh nosa izrezat ćemo dvije tanke trakice. To će biti brkovi. Kao što sam rekla, znači na vrh nosa ćemo zalijepiti. Evo zalijepit ćemo još jednu. Ovako. Pa ćemo je onako prekrižiti. Tako. Ovo ćemo, sad ćemo ovaj nos malo zalijepiti. Tako. Evo ga. I onda ćemo njušku zalijepiti ovako na vrh naše rolne papira. Od malo tvrđeg kartona izrezat ćemo mu šape ili
može imati i cipele. Evo recimo ovako. Pa nam trebaju 2. Vidite. Pa ćemo sad to da izrežemo. Ovako. Ovako. Dole ćemo malo da zarežemo na dnu. Tako. I ovdje. Tako. I onda ćemo ubaciti. Sada bi to bilo, da bi on bio stabilan. Tako napravite ove zareze da nam, evo ga, ok, tako, ovo ćemo malo skloniti. Sada ćemo napraviti 2 uha. Napravit ćemo 2 uha, opet ćemo, eto, prilike da su nam jednaki. I onda ćemo ta 2 uha izrezati. Ovako. Ovako. I jedno uho ćemo zalijepiti na jednu stranu. Ja ću uzeti heftericu da mi bude lakše. Naravno i vi to možete uraditi, da vam pomognu odrasli. I drugo uho na drugu stranu. Tako. Onda ćemo flomasterom mu nacrtati. Crtat ćemo mu oko. Evo ga, sad on već onako, mislim, liči na pravoga, maloga, veseloga miša. A miš ne bi bio miš da nema rep. Pa ćemo isto od jednog kartona mu napraviti rep. Pa ćemo to ovako. Pa on ima onako jedan uski, mali sićušni repić. Evo ga. Pa ćemo i taj rep izrezati. Ovako. Sve ono što ne možete sami, zamolite vaše odrasle ukućane da vam u tome pomognu. Tako. Sad ćemo mu na ovako, na ovdje dno. Ja ću opet iskoristiti heftericu. Onda ćete mu zakačiti njegov rep. I mislim da smo dobili jednog zgodnog malog miša kojeg možete iskoristiti da napravite neku priču, neku predstavicu. Evo ga. Tako da mi tu imamo jednog mornara. Ovo ćemo spremiti. I imamo jednog mornara. Imamo 2 vesele djevojke. Evo je. Jedna je u žutoj haljini. Jedna je u crvenoj. I imamo jednog gospodina miša sa šeširom. Evo ga, naša vesela družina je spremna za neke lijepe razgovore i za neke lijepe pričice. Vidimo se sljedeći put sa nekom novom idejom. Budite nam zdravi i veseli. Ćao!